Sithathele lithuba sinibingeleleke nonke bathandekayo egameni elihle lenkosi yethu Jesu. Sibingelele the leadership yalapha ekhaya e-UVBCI. Siphinde sibingelele abobaba nabomama, sibingelele intombi nezinsizwa, sibingelele abantwana abancane, sibingelele kakhulu abantu abasha njengoba sikule nyanga kaJuni nje kuyinyanga yabo yabasha. We value them in our church, we love them in our church, and we really believe ukuthi uNkulunkulu uzosigcinela bona, asikhulisele bona ngezindlela zonke njengoba bese kulesi sigaba sobusha besazokhula nabo bafinyelele ekuthenini babe ngomama nabo baba baleli bandla lethu. Siyambonga kakhulu uNkulunkulu bathandekayo. Sibonge uMC ngokusiphathela kahle uhlelo, sibonge kakhulu futhi kanye nakubazane bonke nje ngaphezulu ababe nama items ababe nawo kulolu suku namhlanje egameni lika Jesu. Siyabonga kakhulu mamungwane egameni lika Jesu ngenkulumo osidlulisele yona maqondana nalesi sikhathi esibhekene naso noma nalolu khuvethe oluxakile ukuthi thina njengebandla okwamanje asizukuqala siye eindaweni zethu zokukhonzela up until zize ziyalunga zonke. Siyabonga kakhulu mfundisi uZungu egameni lika Jesu Kristu waseNazaretha kanye nani nonke bathandekayo. Ngesonto eledlule sifunde izwi lenkosi la khona uNkulunkulu wayibeke kimi ukuba sikhulume ngokuhlakanipha, ukuhlakanipha komntwana kaNkulunkulu, ukuhlakanipha komzalwane. Namhlanje ngiyathanda ukuba abazalwane sifunde izwi lenkosi encwadini yamaHubo 119 verse number 92. Ileli verse lona lodwa nje sizolifunda. AmaHubo 119 verse number 92. La khona izwi lenkosi lithi, uma umthetho wakho ubungesiyo intokozo yami, ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami. Sizophinda bathandekayo. AmaHubo 119 verse number 92. Uma uJehova ubengesiyo intokozo yami, ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami. Amen. Ake sithandaze. Baba, izwi lakho liyaphila, linamandla, liyadala izinto ezingekho lizenze zibe khona. Nakulomzuzu ke uNkulunkulu ukhuluma ngalo dwala lensindiso yethu, kuphulukiswe imiphefumulo yethu, kukhululwe ingqondo yethu egameni nasegazini lika Jesu Kristu waseNazaretha. Amen and amen. Amazwi lawa abhalo uDavide bathandekayo encwadini yamaHubo, ihubo lika Davide. But uNkulunkulu ubeke nje le verse lona lodwa enhlizweni yami ukuba ngililethe njengesifundo phakathi kwethu okufanele sisibambe. Uthi ke uDavide, uma umthetho wakho ubungesiyo intokozo yami, ngabe ngibhubhele ekuhluphekeni kwami. Uthini uDavide bazalwane? Uthi into emsustaine noma into emgcinile ukuba angabhubheli enhluphekweni, angabhubheli ezimeni, angabhubheli ezinkingeni, angabhubheli ezingxakini adlule kuzona. Uthi ke yingoba uthathe umthetho kaJehova wawenza intokozo yakhe. Mhlasimbe bazalwane baba bathandekayo, ake sihlukanise la. Kukhona into esibiza ngejoy, kube khona into esibiza ngehappiness. Ngamanye amazwi, yini ijoy? Ijoy intokozo. Kanti yini ihappiness? Ihappiness yinjabulo. Okusuka ukuthi lezi zinto zombili zithi ayizwakale ngokufana kodwa azifani. Yingakho uDavide engasho ukuthi uma injabulo yakho angiyenzanga, ngamanye amagama uma umthetho wakho angiwenzanga injabulo yami, ngabe ngabhubhele ekuhluphekeni. Kodwa uthi uma intokozo yakho umthetho wakho angiwenzanga intokozo yami, ngabe ngabhubhela ekuhluphekeni.
ake sihlukanise ke bazalwane bami abathandekayo ake sihlukanise ijoy kanye nehappiness injabulo kanye nentokozo yini ijoy yini intokozo bathandekayo we can call it is a feeling of great pleasure is a feeling of great pleasure ngamanye amagama into lena oyizwayo ngaphakathi ungabone lutho into lena oyizwayo ngaphakathi kuwe ungenanto oyibambe ngesandla kanti happiness is based on the emotional feelings lokho esikubiza ngenjabulo khona kuncike kakhulu emizweni yokuthi wena ubonani yini onayo yini oyitholile so ke uDavide mayekhuluma ngentokozo akakhulumi ngentokozo ngoba kunezinto azizuzile akakhulumi ngoba intokozo is not based on what we have achieved it is not based on what we have received it is not based eyintweni wena ezihlale entendeni yesandla sakho uma umthetho kaJehova beungesiyo intokozo yami ngabe ngabhubhela ehluphekeni kwami ngizothi namhlanje bazalwane bami abathandekayo ngamanye amagama intokozo ayincikile eyintweni osibonayo nezinto osuzitholile kodwa incike ekumazini yena uNkulunkulu intokozo incike eziyalezweni zikaNkulunkulu intokozo incike kakhulu emthethweni naseziyalezeni zikaNkulunkulu noma ngabe ubhekene nani kodwa yona intokozo ayishuki kuwe ngoba intokozo ayincikanga ekuthandeni uthole imoto ayincikanga ekuthandeni uthole umuzi ayincikanga ekuthandeni uqashiwe ayincikanga ekuthandeni udiliziwe ayincikanga ekuthandeni udlelwe impahla zakho ngaba umuzi ngaba imoto ayincikanga ekuthandeni abantu abakusurroundile benzani ngasiphi isikhathi kodwa intokozo incike emthethweni kaNkulunkulu yikho uDavide athi uma umthetho wakho beungesiyona intokozo kimi ngabe mina ngabhubhela ekuhluphekeni kwami intokozo kaNkulunkulu uma ngabe ikuwe njengoba sithi incike emthethweni kaNkulunkulu njengoba sithi incike eziyalezweni zikaNkulunkulu intokozo ikwenza ube nesibindi nentshisekelo yokuqhubeka okholweni lwakho noma izimo ziphikisana nawe noma izimo zingakuvumeli abantu bakubone uthokozile ungenamali abantu bakubone uthokozile ungasebenzi abantu bakubone uthokozile inkinga zisurroundile babuza ukuthi kwenze njani kanti balahlekelwe imfihlakalo yokuthi intokozo esinayo kaNkulunkulu isenza sithokoze noma imimoya iphambana nathi isenza sithokoze noma izimo noma sifika la khona sithi we are crossing the currents kodwa sitholakale sithokozile uzwakala uhlabelela uthi intokozo yami ikuphi na uthi semazulwini intokozo yenza sibe nesibindi intokozo yenza sibe nogqozi intokozo yenza sibe nentshisekelo yokuqhubeka endleleni yethu yokholwa noma endleleni yethu yakomoya zingekho izinto esizibona ngamehlo eziphathekayo zingekho izinto eyisentendeni yesandla sethu kodwa sithokoziswe umthetho kaJehova uthi uDavide uma umthetho kaJehova beungesiyona intokozo yami ngabe ngabhubhela ekuhluphekeni kwami intokozo lesikhuluma ngayo bazalwane yenza ubone izethembiso zikaNkulunkulu uzibone noma zikude ngamanye amagama uthi ungabambe lutho kodwa ujabuliswe izethembiso ozithenjiswe uNkulunkulu yini yenza ujabuliswe izethembiso ozithenjiswe
uNkulunkulu intokozo kaNkulunkulu ingaphakathi kuwena. Intokozo esikhuluma ngayo bazalwane ayincikile kokubonayo njengoba sengishilo, kodwa incike kakhulu kokwaziyo. Engathi ngayiphinda leyo yokuthi le ntokozo kaNkulunkulu ayincikanga ezintweni ozibonayo, injabulo kuphela encike intweni ozibonayo nositholileyo. Kodwa intokozo kaNkulunkulu ayincikanga yokuthi ubonani, ayincikanga yokuthi unani, ayincikanga nokuthi uqashiwe noma uqashwanga, ayincikanga ukuthi unemali noma unayo imali, kodwa incike eziyalelweni zikaNkulunkulu. Okusho ukuthi masikhuluma ngentokozo kaNkulunkulu ayincikile bazalwane bami ezintweni ozibonayo, kodwa incike kokwaziyo. Mandala bayashataka, incike entweni oyaziyo. Ngamanye amagama uthi ungabonanga lutho kodwa ube nolwazi lokuthi lo omkhonzayo uthecelani nizophiwa, funani nizofumana, ngqongqothani nizovulelwa. Ngamanye amagama ujabuliswe yilokho ukuthi kunezinto ezizayo zingakafiki. Bakubona abantu uthokoza, bakubona abantu uthokoza ungenantwa, bakubona abantu uthokoza ungenalutho, bathi abantu ujabuliswe yini lo muntu, kanti abazi ukuthi ngaphakathi kuwe kuvalelwe umthetho kaJehova. Ngamanye amagama masithi intokozo yakhe ayincikile ezintweni ozibonayo, ngithanda incwadi yamaHebheru 11. AmaHebheru 11 mawufunda uverse number 13 to 16 lithi iBhayibheli malikade likhuluma ngenhla lithi ukholwa kuqiniseka ngezinto ezithenjwayo, kuyiqiniso ngezinto ezingabonwayo. Uverse number 6 athi ngaphandle kokukholwa athi akwenzeki ukumthokozisa uNkulunkulu. Bese libabala abantu abakholwa, libalo Abela, libalo Abrahama, libalo Enoki, libale oMose. Ngithanda malifika kuverse number 13. Uverse number 13 uthi bonke laba bantu abaqhelishwa ngokukholwa babiza ngamaqhawe enkolo. Lithi iBhayibheli uverse number 17 uverse number 13 bonke bafa bekholiwe bengazamukelishwanga izethembiso. Uyayizwa ke le? Ngamanye amagama bakholwa babizwa ngamaqhawe ngoba bakholwa bathokoza izethembiso zingekho. Ngamanye amagama izinto bengasitholile, ngamanye amazwi bakholwa yizo zikude, ngamanye amazwi bathokoza ngazo, bathokozela ukwazi ukuthi izethembiso zona zikhona. Lithi ke iBhayibheli bonke bafa, kodwa bathi uma befa bafa bekholiwe bengazamukeliswanga. Ufuna ukuthini bishop na? Ngifuna ukuthi intokozo kaNkulunkulu ayincikanga ezintweni ozibonayo, kodwa incike entweni ozaziyo. Laba baba nolwazi likaNkulunkulu, baba nolwazi ngezethembiso zikaNkulunkulu kubo, baba nolwazi ngezinto uNkulunkulu abamisele zona. Lithi iBhayibheli bafa bekholiwe bengazamukeliswanga izethembiso. Lithi kepha bazibona kepha babezibonile, bazithakazela zikude. Ngamanye amagama bazithokozela zikude, izethembiso bazibona zikude, basebezithokozela zikude, zingafikanga kubo. Ngoba intokozo kaNkulunkulu ayincikanga ezintweni ozibonayo, kodwa incike ezintweni ozaziyo. Yikho iBhayibheli lithi abantu bami bayabhubha ngenxa yokuswela ulwazi. Uma ungazi uzofa. Umsolo uNkulunkulu uthi yini indaba mina ngangenzelanga u1 no2 no3 no4. Uzomsola uNkulunkulu ngezinto ozibona engazenzanga ngoba uziqhathanisa nabanye abantu. Kodwa mawunolwazi lokuthi uNkulunkulu uyababela bakhe ngokwengcebo yakhe, uzothokoziswa yilokho uthi it's just a matter of time. Lithi ke iBhayibheli bafa bengazi
bengazimukeliswanga izethembiso kodwa bazithokozela zikude bavuma ukuthi bangabafokazi nezihambi emhlabeni. Uthi uverse number 14 wencwadi yamaHebheru 11 ithi ngokuba abasho njalo babonakalisa ukuthi bafuna izwe lakubo. Uma kambe babecabanga ngalelo ababephume kulo babeyokuba nethuba lokubuyela kulo. Uthi ke kepha manje balangazelela elihle kunalelo okungukuthi elasezulwini lithi ngalokho uNkulunkulu akabanga namahloni ngabo ukuba athi babizwe ngokuthi ngokuthi uNkulunkulu wabo nokuthi abalungisele umuzi. Bonke abathokozela izethembiso zikude basibona ngamehlo bajabuliswa yizo zikude. Lithi ke balangazela umuzi ozayo. Lithi ngalokho uNkulunkulu azange abe namahloni ngabo yokuthi babizwe ngokuthi yena unguNkulunkulu wabo nokuthi bona bayisizwe sakhe. Ngamanye amagama masikhuluma ngentokozo kaNkulunkulu sikhuluma ngentokozo sithi intokozo ayincikanga ezintweni ozibonayo kodwa inceke ezintweni ozaziyo. Wazini ngokholo lwakho, wazini ngoNkulunkulu wakho, ngoba mawungenalwazi usobhubhela ekuhluphekeni, mawungenalwazi usobhubhela einkingeni, mawungenalwazi usobhubhela ezimeni odlula kuzona. Uthi uDavide into yangisustain, into yangigcina ukuthi ngithathe umthetho kaJehova ngiwenze ube intokozo yami. Intokozo ke bazalwane bami ayiqedwa zinkinga obhekene nazo kodwa izinkinga ziyayibhebhedekisa ngoba zenza ukuthi uNkulunkulu wakho abonakale enamandla einkingeni zakho. Intokozo ayiqedwa ukuthi awusebenzi, intokozo ayiqedwa ukuthi udiliziwe emsebenzini, intokozo ayiqedwa ukuthi izimo ziphambana nawe, intokozo ayiqedwa ukuthi udlela umuzi wakho, wadlela imoto yakho, intokozo ayiqedwa yokuthi wena waliwe, intokozo ayiqedwa ukuthi wena udivosiwe, intokozo ayiqedwa ukuthi wena kunezinto ezithathiwe noma kunezinto ezingafezeki empilweni yakho. Le ntokozo kaNkulunkulu sithokoza noma sisebunzimeni, basibona abantu sijabule sihlabelela sithi rejoice in the Lord, rejoice in the name of Jesus, ngoba le ntokozo ayiveli emizweni kodwa ivele kwazini yokuthi mkhulu yena ongakithi kunaloyo osezweni. Injabulo bazalwane, injabulo yona ihlupha ngento eyodwa, injabulo incike emizweni yakho kakhulu, injabulo incike ekuthandeni yini oyibona. Uyabona umuntu makuthiwa ujabule, mawumuphi imali umuntu uyajabula, and injabulo ingesikhashana. Yikho hlabela athi le njabulo athi esinayo ifunyana ngokuza kuJesu, athi ngobe yelizwe iyadlula. Injabulo ujabula namhlanje, kukhona abantu abajabulisa namhlanje kusasa bayakhalisa. Ngamanye amagama injabulo is temporal, injabulo is not permanent. Injabulo incike ekutheni yini oyibonayo, incike ekutheni yini oyizuzile, kodwa injabulo ayikwazi ukubhekana nezimo ezinzima. Makufika izimo ezinzima, ngingakunikeza imali namhlanje uthi usajabule ekseni, ntambama kuthiwa kukhona umntwana wakho noma umyeni wakho noma unkosikazi wakho noma yilunga lomndeni kuthiwa selishonile, injabulo yasekuseni seyiphelile ngoba ntambama sekufike esinye isigameko. So injabulo i-temporal, injabulo ayikwazi ukusustaina ama-challenges obhekene nawo, ingesikhashana ngokuba kuya ngokuthi yini eyenzekile ngaleso sikhathi empilweni yakho. Abantu abaningi abakholwayo abanayo intokozo kodwa izimo zabo zincike enjabulweni. Kwaphela izinto abazibonayo, kwaphela izinto abazireceiveile. Ngamanye amagama babona uNkulunkulu engekho, ngamanye amagama babona uNkulunkulu ebalahlile, ngamanye amagama babona uNkulunkulu engabathandi ngoba ukugida kwabo nokuhlabelela kwabo nokumthanda kwabo uNkulunkulu bekuncike ezintweni. Lalelani bazalwane, ukukholwa kwethu
okupheleleyo nokuqinisileyo makunganciki ezintweni ngoba ngamhlazane kuthathwa izinto uyoqhubeka yini uthi lo Jesu seyinkosi uthi lo Jesu ngiyamthanda onke amalanga ngimthanda ekuseni ngimthanda emini ngimthanda ntambama zikhathi zonke usenguNkulunkulu wami ulingisa uDavide njengoba ethi uba umthetho kaJehova ubanga intokozo yakhe ngabe wabhubhela ekuhluphekeni kwakhe noma esefuna ukubulawa uSawuli azange amshiya uNkulunkulu ngimuzwa ngelanga abahubo 23 uverse uMahubo 23 athi noma ngihamba esigodini sethuzi lokufa ngamanye amagama inkinga labhekene nabo kodwa uthi anginalo uvalo ngokubi ngoba wena Jehova unami wambona uJehova enaye kodwa esemaqeleni wambona uJehova enaye kodwa esekubalekeni wambona uJehova enaye esenhlungwini esenhluphekweni ngoba yini emenza uJehova ambone enaye intokozo yenza ukuthi unganciki kokuzwayo nokubonayo kodwa incika kakhulu ekuthandeni wazini ngoNkulunkulu nangemithetho kaNkulunkulu. Uma umthetho kaJehova beungesiyona intokozo yami ngabe mina ngabhubhela ekuhluphekeni kwami baningi ababhubhela ezinkingeni baningi ababhubhela engxakini zabo ngoba uma sekusuka intokozo babona inhlupheko bafele enhluphekweni kodwa intokozo ikwenza ugide intokozo ikwenza uhlabelele intokozo ikwenza umdumise intokozo ikwenza engathi uyaphambana ekhanda lokumaza uNkulunkulu enkingeni yokumaza uNkulunkulu ezimeni intokozo yenza ukuthi uunderstand yokuthi makufika izimo ziyiplatform kaNkulunkulu yokuba azozibonakalisa kwenye level empilweni yakho ngamanye amagama intokozo kaNkulunkulu intokozo yomthetho kaNkulunkulu it makes you to be aware to be clear ukuthi every darkness is a platform for God to reveal himself in your life. So uma umthetho kaJehova ubungesiyo intokozo yami ngabe ngabhubhela ehluphekeni kwami. Uthi uDavide amahubo 16 verse 2 no 3 uthi wena Jehova uyinkosi yami anginako okuhle ngaphandle kwakho mazalwane bami kukhuluma umuntu obe yinkosi ukhuluma umuntu obe nayo yonke into uthi wena Jehova uyinkosi yami ngamanye amagama akakhulumi ngezinto zakhe akakhulumi ngemfuyo yakhe akakhulumi ngemali yakhe akakhulumi ngabantwana bakhe akakhulumi ngomsebenzi wakhe akakhulumi ngezinto ezibonakalayo kodwa ukhuluma ngolwazi analo ngoNkulunkulu uthi wena Jehova uyinkosi yami uthi anginako okuhle ngaphandle kwakho ngamanye amagama uthi angincikile eqondeni kwami angincikile ezintweni zami enginazo ngoba webazalwane kuyinkinga ukumkhohlwa uNkulunkulu ukuthi yonke into enhle onayo ivele ngaye bese uyaqala uyazincoma wena uyaboosta wena imoto yami umuzi wami izingane zami ukuthi kwami uwathathe phi lamandla angaka lokuthi ube nalezi zinto athi uDavide ngelinye ilanga uNkulunkulu lamandla angaka ngiwathathe phi yokuba mina nabantu bakho sibe namandla angako kunikela nabo uthi wena uNkulunkulu angilutho ngaphandle kwakho ngamanye amazwi understanding the laws understanding imithetho kaNkulunkulu ikwenza ufinyelele esigabeni sokuthi uNkulunkulu mina ngaphandle kwakho angilutho ngamanye amagama ngaphandle kwaNkulunkulu awusilutho empilweni ebesethi abangcwele bakho abasemhlabeni abayizikhulu yonke intokozo yami ikubona ngamanye amagama intokozo kaNkulunkulu ikulabo abangcwele bakhe abasemhlabeni nabayizikhulu uthi kumahubo 51 verse 8 ngizwise intokozo ukuze athaba amathambo ami owachobozile ngamanye amagama uthi uDavide mayithi ngizwisa uthi uNkulunkulu ngizwisa intokozo yakho yizwa kanjani na ngokuhlala ezwini likaNkulunkulu ufunde iziyalezo zikaNkulunkulu ugcine iziyalezo zikaNkulunkulu imithetho yonke kaNkulunkulu uyigcine uthokoze sewuyigcinile wabazalwane bami angazi mina noma wake wakuzwa
uzwa yini ukujabula ngamhlazane uthi mawusunikele unikele uzi inhliziyo yakho iba nokuthula iba nejoy unikele mhlasimbe kungekho okunye kodwa uzunentokozo ngaphakathi uthi ngilifezile icebo likaNkulunkulu wake wezwa yini ukuthi wenza into ngabe usiza umuntu kodwa ube nejo umsiza ngokwakho kokugcina kodwa wena usala unejoy usala ngamanye amagama wenza into ukhipha imali yokugcina kodwa usale nejoy ukhiphe igrosa yakho yokugcina usizo omunye usala ungenayo igrosa kodwa usala unejoy ngamanye amagama uthi ke uDavid ngizwise Jehova intokozo yakho ngamanye amagama ngizwise iziyalezo zakho ngizwise imqathango yakho ukuze mina ngibe nentokozo ngaphakathi kimi niyazi bazalwane kukhona abantu abanezinto kodwa abanayo intokozo khona abantu ongazi uyihalela impilo yabo abanye banemizi emihle abanye banezimoto abanye banemali emabhenki kodwa mawusondela eduze kwabo lutho intokozo abathokozile kunezinto abakhala ngazo omunye unemali yonke omunye nize nihalela impilo yakhe kanti ushoda nje ngenso alale esibhedlela insinga atholakali alale esibhedlela lungekho usizi imali yonke ikhona emabhenki ngoba akusona izinto ezenza umuntu abe nentokozo khona into engiyifundile emhlabeni yokuthi ungayihalela impilo yomunye umuntu ngoba wazi ukuthi ubhekene nani nokuthi ufike kanjani celebrate impilo yakho kuyilevel wena okuyo ngoba bakhona abantu abanezinto ungazi uhalele wena impilo yabo ungazi uhalele wena izinto zabo ungazi ufisa ukuzalwa khona ungazi ufisa ukufana nabo kanti mawushondela intokozo ayinawo wake wayibona wena unentokozo uhamba nje ngeenyawo ungena imoto abanezimoto baxakwe upetrol baxakwe amathaya baxakwe amabreki baxakwe ama-service wena mawuyala uyakhona uvele nje uthathe imadlana yakhe encane ugibela itekisi likuthathe likufikise wena ngeenyawo zakho ungahamba ufike la uyakhona wena ulala uthokozile ulale uphuphe kodwa khona abantu abanezinto kodwa into yabo ayinayo intokozo ngoba izimo ophakamela kuzona zinama challenges akhona uma umthetho kaJehova bekungesiyona intokozo yami ngabe ngabhubhela endleleni uthi ke uDavid again amaHubo 16 verse 11 uyakungazisa indlela yokuphila ukugcwala kwenjabulo kusebusweni bakho athi intokozo isesandleni sakho ngamanye amagama uDavid uyahlukanisa la uthi injabulo isebusweni ngamanye amagama injabulo isebusweni iseyintweni oyibonayo kodwa intokozo isesandleni sikaJehova ngamanye amagama izinto ezibonwayo ziyashabalala izinto ezisebusweni ziyashabalala kodwa esandleni sikaJehova kukhona intokozo epheleleyo uIsaiah 1 verse 3 uthini yena uthi intokozo mandala bashaka uthi sekumesabeni uJehova lalelani bazalwane intokozo epheleleyo isekuthaneni uyamesaba yini uJehova na abanye abamsaba uNkulunkulu abanye basaba umfundisi abanye basaba ubishop abanye basaba umama ubishop abanye basaba abantu kodwa abamesaba uNkulunkulu lalelani bazalwane uma empilweni usenza izinto ngoba wesaba ukuthi awuNkosi yami ubishop uzothini umama ubishop uzothini kodwa ungamesaba uNkulunkulu lokho kusho ukuthi awukakafiki ezingeni elipheleleyo lwentokozo kaNkulunkulu ephila ngamanye amazwi ngizothi mina kuwe uthi uIsaiah intokozo isekumesabeni uJehova mesaba uNkulunkulu uyazi ukuthi mawusaba uNkulunkulu khona izinto thina njengabaholi esingeke sikulandele ngazo uma wesaba uNkulunkulu uyaphatheka uma wesaba uNkulunkulu uyalalela uma wesaba uNkulunkulu wenza izinto ungasalandelwanga ngoba awenzela abantu kodwa wesaba uNkulunkulu khona umhlabeleli owawuhlatshelwa kudala ngazi ukuthi angisazi ukuthi waliphila ibandla owawuthi ngesaba umthetho kaNkulunkulu ngiyakubaleka kanjani ngosuku olukhulu olwamakala sengiya kuphepha kanjani wawuthi ngesaba umthetho kaNkulunkulu uthi ngiyobaleka kanjani na ngosuku olukhulu lwamakala okusho ukwesaba uNkulunkulu awudingi uhamba uqalaza yokuthi
ubani ongibonayo ngoba mina noma ngingakuboni noma abazali bengakuboni kodwa uNkulunkulu uyakubona. Inkinga enkulu esinayo abantu abasaba thina, basaba umfundisi, basaba umama umfundisi, basaba abazalwane, kodwa emfihlakalweni abamsaba uNkulunkulu. Izinto abazenzayo ziyanengeka, ziyanyanyisa, zingamahlazo, ungathwala izandla ekhanda. Uma nje kungathiwa izinto zakho zonke ozenzayo ake ibeke etafuleni zideke, kukhona abangabaleka ngeenyawo zombili ngoba izinto ezingabonakala ngabo zingabe zibadalula ukuthi akaze baqala ukukholwa futhi abamazi uNkulunkulu. Uthi-ke uIsaya, intokozo yakho isekumesabeni uNkulunkulu. Yikho uDavide athi ukuba umthetho kaJehova wawungesiyo intokozo yami ngabe ngabhubhela ekuhluphekeni. Athi uIsaya 29 verse 19, abathobekileyo bayakwandisa intokozo yabo kuJehova. Sona kulezi insuku bazalwane kusemqoka ukwandisa intokozo yakho kuJehova. Abaningi njengoba sekulockdown nje abathokozile, abaningi njengoba sekulockdown nje sesifuna ukubuyela esontweni. Isonto yilona umuntu elimenza athokoze, kodwa maye yedwa akakwazi ukuyizwa intokozo alizwe ibandla likaNkulunkulu lasezulwini lehla lizokhonza nayo. Intokozo yakho uyadinga ukuyandisa ekumesabeni uNkulunkulu. Uthi-ke uJona woqala 3 John chapter number 1 verse number 4 uthi anginayo intokozo enkulu kunaleyo yokuba ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni. Uthi intokozo enkulu yami, umpostoli uJona mayebhala uthi intokozo enkulu yami yileyo ethi ngifuna ukuzwa abantwana bami yokuthi bahamba eqinisweni. Intokozo yami isekuthaneni mina bishop nginganiboni nisemakhaya nikwi-lockdown singahlanganyeli, kodwa intokozo yami ukunibona nokuzwa. Athi umpostoli Paul, noma ngiza noma ngingezi kodwa ngifisa ukuzwa into eyodwa yokuthi nimi ngiqinile nilwela inkolo yevangeli. Ingakho-ke uJohn wesithathu uchapter 1 verse number 4 athi intokozo enkulu engiyoba nayo eyokuthi ngizwe ukuthi abantwana bami bahamba eqinisweni likaNkulunkulu. Intokozo yami eyoba nkulu ukuzwa yokuthi ekhaya ngamanye amagama nje basuka i-lockdown nje kunabantu abaphendukile kini ngoba bebone wena umkhonzo uNkulunkulu uyibandla la ibandla lingekho emndenini wakini. Babone wena uthandaza, babone wena ufundiswe, babone wena ushumayela phakathi kwabo, baze bamfuna lo uNkulunkulu bathi nathi sizohamba siyokhonza nawe namhlazane kwavula ngoba bambonile uNkulunkulu wakho, bakubona umesaba uNkulunkulu engekho umfundisi lingekho ibandla. Ukusuka-ke kwentokozo bazalwane bami kuwe kubunisa konke okunye. Mako kwasuka intokozo kaNkulunkulu kuwena yonke into nayo iyabuna. Isho njalo incwadi kaJoel uchapter number 1 verse number 12 uthini na? Uthi umvini ubunile, umkhiwane ubunile, namasunda abunile, nemithi yonke yasendle ibunile, ngokuba intokozo ibunile phakathi kwamadodana abantu. Makuke kwabuna intokozo phakathi kwakho, kubuna yonke into obusuyisebenze kanzima. Kwabuna intokozo kuwe, kubuna amabhizinisi, kubuna umndeni wakho, kubuna umshado wakho, kubuna yonke into obusuyitholile. Angithi phela mawungena intokozo emsebenzini awuzuperform, mawungena intokozo ekhaya awuzuperform, awuzuperform, mawungena intokozo esikoleni awuzuperform, awuzuperform, mawungena intokozo emphakathini ngamanye amagama kwalahleka intokozo kuzi frustration, kwalahleka intokozo kuzi stress, kwalahleka intokozo yonke into obusuyizuzile. Lithi iBhayibheli iyabuna. Ngizothi namhlanje mntana sekhaya ungavumi kubona izinto ezisebenzele kanzima ngoba ulahlekelwe intokozo. Ngamanye amagama impilo yakho ayingancike enjabulweni ngoba injabulo isemehlweni, injabulo incike ezintweni ozibona, kodwa into yakho ayincike entokozweni. Yini intokozo na? Ukwazi iziyalelo nemithetho kaJehova. Yikho uDavide athi uma umthetho kaJehova bewungeyona intokozo yami ngabe ngafela ekuhluphekeni. Namhlanje ngizomemezela wema utterance amahle ukuthi ungafela enhluphekweni.
excuse me, ungafele enhluphekweni. Ngamanye amagama ngizothi mina kuwe inhlupheko yona ikhona, kodwa amandla okuyinqoba, amandla okusustaina kuyo ukuthatha iziyalezo zikaJehova uzenze intokozo yakho. Jabula tu David ngajabula lapho bethi kimi masiye endlini kaJehova. Ngizothi ungafeli enhluphekweni yakho, ngizothi ungafeli einkingeni zakho, ngizothi ungafeli ekusoleni kwakho, ngizothi ungafeli eguleni kwakho. Into ezokusustaina ukuthatha iziyalezo zikaNkulunkulu uzenze zibe intokozo yakho. Thokoza ngezwi likaNkulunkulu, thokoza ngemiyalelo kaNkulunkulu phezu kwempilo yakho. Refuse to die, refuse to die in the name of Jesus. Ngimi la esikhaleni nami ngizosho njalo phezu kwempilo yakho, ngithi nqaba nawe ungafele enhluphekweni. Don't die in your misery, don't die in your troubles, don't die in your situation, don't die in your problems, don't die, don't die. But the only thing that can survive you is to take Mandala Bashakata, the law of the Lord, the law of the Lord will sustain you. Atopalai Pipels is really got Jehovah, Atiliabusa, Atubanong Atenkosinina, Wenzeleni Loco, Batati is really Gankulu, while Father Paratuempilo Yako, Lisobusagu, Ungafele Shupegueda, Ungafani Nabanye, Abaso fellow Sicily, Bangambo Nuncolunco. Ungafani nabanye abazofela inkingeni zabo bangambona uNkulunkulu. Uma umthetho kaJehova bewungeyona intokozo yami, ngabe ngafela enhluphekweni. Yancenga mntana sekhaya, ungafela enhluphekweni, ungafela einkingeni zakho, ungafela insizini zakho. Ekhona uJesu ophilayo, ekhona uJesu namandla, ngoba izimpi esizinqobayo asizinqobi ngoba sinamandla, kodwa sizinqoba ngoba sinaloyo onamandla engaphakathi kithi. Izimpi esibhekana nazo asizinqobi ngoba siqualifya, kodwa sizinqoba ngoba kukhona oqualifyayo ongaphakathi kithi ukuzinqoba. Engani yena mayivuke efeni uthi ngiphiwe amandla onke athi emhlabeni nasezulwini. Mandala bayekhethe rebisa libo siyahanda lababashakata. Ungafeli enhluphekweni yakho, ungafeli osizini lwakho, ungafele ezimeni zakho, ungafele ingxakini zakho, ungafele kwesoleni kwakho, ungafele eguleni kwakho. Ekhona uJesu ophilayo. Uma umthetho kaJehova bewungesiyona intokozo yami, ngabe mina ngafela ehluphekeni kwami. Mandala bashataka, ungafele ehluphekeni kwakho, ekhona uJesu. Ungafele ehluphekeni kwakho, ikhona impendulo. Ngamanye amagama thatha umthetho kaJehova uwenze intokozo yakho, uthokoze ngezinto zikaNkulunkulu. Ulingisa uDavid athi ngajabula ngathokoza lapho kuthiwa kimi masiye endlini kaJehova. Ithi incwadi yabaseThesalonika, thokozani enkosini. Ngiyaphinda ngithi thokozani. Ngamanye amagama intokozo yasenkosini eyokwazi izimiso zikaNkulunkulu. Cela ukuthandaza nawe ekhaya la ukhona. Namhlanje akuthathe izwi likaNkulunkulu ke libe intokozo yakho. Akuzindle ngalo, ujabule ngalo, uthokoze ngalo izwi likaNkulunkulu. Wathokoza ngezwi likaNkulunkulu, lento iyokugcina nasezimeni, iyokugcina naseinkingeni zakho obhekene nazo. Ekhaya la ngilale khona, phakamisa isandla sakho ngithandaze nawe. Cela ukuthandaza nawe namhlanje egameni likaJesu. Baba, egameni likaJesu waseNazaretha, siyabonga uNkulunkulu wethu nakulolu suku. Uthe wena lolu usuku olwenziwe nguwe ngasithokoza kulona. Namba abantwana bakho besemakhaya, ngiyathandaza egameni likaJesu yokuthi bangafeli enhluphekweni yabo, kodwa Nkosi abathatha imithetho bayenze intokozo yabo. uNkulunkulu wethu ongcwele, uNkulunkulu wethu onamandla, ziveze uzibonakalise. Yiba ngumavela ezimeni zabo, yiba inkosi enqobayo la khona bona bengenamandla okunqoba. uNkulunkulu wethu ongcwele, ngiyathandaza egameni likaJesu, ngikhulekela izibusiso phezu kwabo.
zabo, abagulayo ngikhulekela ukuphila, abanezimpi ey'nhlobonhlobo ngikhulekela ukunqotshwa kwezimpi zabo. uNkulunkulu wethu ongcwele, laba abaxakekile bathula umthwalo othe wozani kimi mina nonke enikhathalele nisindwa ngizoniphumuza. Amandla okuphila kuwe, amandla okunqoba kuwe, amandla okuphumelela kuwe, amandla okuqhubeka endleleni akuwe, ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha. I bless them all in Jesus' mighty name. I pray for sithathelele ithuba sinibingelele-ke nonke bathandekayo egameni elihle lenkosi yethu uJesu. Sibingelele the leadership yalapha ekhaya e-UVBCI, siphinde sibingelele abobaba nabomama, sibingelele intombi nezinsizwa.